Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Uba Alexander L. Heck, Ubadeu MLA Jong Penthor Umkra Constituency, Hakakat Kandai Terik Urisau Arajar Arfuar, Ulakantai War, Uba Rocky Heck, Ude Upersatrai Jong U. Uba Rocky Heck, Ubala Penyeso Dangshen, Shaka National People's Party, Ulapan Kre Banyakun Yak election, Shaka Yeng Dorbar Tawan, Kaban Salong House Nam Arajar Arpulai, Persha Uba AL Heck, na Penthor Umkra Constituency. Uba AL Heck Ulaong, Bahagajiya kun yak election hi on omla satya banchu shim sting but on omla banchu khen sting ru wat yaki kertong kibe kun persya nga ngajop senton alpson step borok election ngile borok election kilom betof bet hibusu jadi menteri sitom ban ngit ba kumangi ju tri sitom bor gini garap alpson step upai ba nongdon hi jing senia yak ban wara yak jingjok kebedan borok ngini election ban tambah election is election, as all election is toughest elections. Job mana menjob kita tinggal menak membatai mentah. Tambah kata gaba UI gi bobon gi pajba bobon balang di UI kata gajing paj gaya gesem menjungi tambah si ong IP yang ni jadi tang gue hi gaya kaba percaya yang bat gaya gi hek jungi barong ya tu dilang gawe batang gue hi gaya gi percaya. Gawe te ndehi persa try number 1. Kaba arhi ki baru ada ki persal ada ki kun kala he alasan ada ki lakwa banwa naga jong galenti mingin umlah himan kangi ki nga ong ipi nga ong ipi de marba belar biwan je konsumsi juga pada kli na ki nang bot de konsumsi ibo bon maha ki samla ki rangba ki bombat judan mat nga haki pon mensua namar ba ke gemdan su gini ada ki lawan penyeso nga bagi kuar ban pengklaim ban job dan berom dengan election baru.